test dulu. Tapi tak sangka dalam masa 3 hari sakit belakang saya epidural. 7 tahun anak saya 7 tahun dah. Sebab dia cucuk tulang belakang kan, saya sangat sakit belakang. Kerap sakit belakang. Saya memang makan painkiller 550. Makan tu memang hilanglah sakit. So saya memang sentiasa ada dalam beg. Tapi pakai Alora, saya pun mula-mula skeptikal juga. Tak mungkin kan seluar ni boleh bantu sakit belakang. But first testimoni saya adalah my mother-in-law. Dia sakit lutut 3 tahun tau, solat atas kerusi saja. After pakai 6 minggu sudah boleh duduk bawah. At that time kita dah buka mata lah macam wow, this seluar mesti amazing. Dan satu lagi bila saya tengok ada ramai testimoni doktor. Ada lebih 980 orang doktor bercakap pasal produk ni. And then saya terus buat lah. Terus buat. Testimoni bagus, result semua dah ada. Dan terus buat dia. Jadi epidural sakit tak ada? Sekarang saya dah buat BE 9 bulan. Tak pernah pergi urut lagi. Sakit belakang sangat berkurang. Dan tak perlu makan painkiller lagi. Tak perlu lagi. Hebat. Satu hari pakai berapa jam? 24 jam. 24 jam. Sudah belikan 24 jam. 24 jam, berbaloi untuk invest tau. Kalau you pergi buat rawatan dekat luar sana, every week you nak kena buat. So you kena spend duit lagi. Setiap bulan you mesti spend. Alora you beli sekali saja. Invest sekali. You berbaloi setiap hari, you boleh pakai 24 hours.